Hello? Oh, Sheila. No, just my cap go léim bhíon. Sé capíocht do bháil a réid níor tháinig se. Ja, tá sam ach ní léim mar sin is mó. Und tá me clean imneach fi. Bit gur timpiste an nuair a kins. Ja. Seans goil ceartad. Bit gran chest main bínu. Hís tí Robbie. Lón, oh well, níiad me Sheila. Tá nimmer go le díana am anmh. Ach gur mahad. Right. Well, sure bit a bit ar ballú. Okay. Okay, Sam. Nish. Oh, even mystical Daddy, yeah? The Daddy Dawn and that well. Yeah, tá. When you're honey so well, right? No, near honey. Just gonna have to make a goal, Evan. The Daddy and Dawn are fat. Okay, what is it, Eva? Okay, what is it, Diana? Okay, what a fecal Dawn is in Diana. Shut, spawn, Mamma. Spawn. Evan. Shut, I can't read to the hair the equal fighthead. Oh, Evan. Oh, fuck, well, she's Daddy. She's not baby's brother. She. Oh, to the fast Evan, not well. Yeah, though. Tay? Yeah, go on. Hey. Oh, she's not schooling with fate. Yeah, fuck, wait, Marshana. Be on the area in the crow. Oh, if you make him all right, she's neither wait in the rogue benny as far big on Riv. She's close to Shin Robbie. Fuck my shots. Yeah, well, to my really gurty in his brusset. Oh, God, lads, on your rocks, mug. Hi. Mac. Ja, come on, Shin. So, cehol tú? You met how good ish. And some stager, cehol shingler, Stader. She's not come a lad in the lead. Can't see me at a stader. Let's see my mom, you're so girl to go right, it's your mate. Yo, Lily, got it. Oh, hello, Bernie. Hi. Kijk hoe leven in jou. Kijk hoe toe leen. Fang vector. Spawn ik like wamo. If you could like. Moest bala hier te leen in de jedi akelin. Kijk maar mooi. Moest na geen te geleden. Kijk hoe je maar Bernie. Stoi goed chasast. Neil zeggen. Naranches may be right. Je soort van maybe en han je nog leeds visje. Ook zo dat je zijn coach Bernie. Well, bis ik heb hier tachtig die in de gedaar in Eile. Wie sam gemacht het er nog? Maar nu hangt zo wel goed Ook zo maakt je zijn. Meester hoor je gewoon en je naar jou. No, niet heb nee. Chans koos je hek niet wel. Scrunch la Robbie, skin nog nu zeg je moet. Was het kom maar die Robbie in schiks. Spawn me veel nu even go, okay? Ja, nog eens toe skela maar Bernie, nee, just te maak coach. Ja, kude. Ga dus spoor, kan met veel lucius spons van elkaar. Mil mahal. Commission is job bag in a restaurant in Eastern Armadin. Me has here like Castellum gam loan. Wen kietse? Aber cafe in a hog. Eet geval. Met just all right. Perfect. Hello. Hello. Come let's kill client. Right, immer maar zo slow. Fick me in Eastern you. Okay. Hello. Hello. Come let's kill fishing the client in the club. Cehol tú. Well, an aimim go breang áiles tá sin seomlá clia. You're Irish, folks, Bernie, Tarnashball. Robbie, ní bheith se bhád a gaiirí nó ag se goil chéadaí clopáid ag Evan. Bernie. Liam. Bernie, near me get a break in, there's just near me get a chuck at this shot. Please, Robbie, just fall. No, Bernie, fall now. Steal a Harlanson. Bernie, niet zo goed dan ze vandaan in, right? A full sé. Cé hí?
Agus céan gasúr? Evan. Evan? My walk. Tá really dal nach bhfuil na cóhach sé. Bhhac. Agus an bhean? Sinní Bernie. Tá fan chéile glacham leis? I'm divorced. Well, Scar. Well, I'm staring on it. Fosman to me was really oak, so. The walk is the van. Chur míle maithagat a sé chin siad dom. Ca dearn siad? The world is full of married men. Diad fórrá. Brianna, bhí mar chala rála. I'm a chudí eibrew machad. Fastard sorach. Ca tú gáil? Mach san áit nos. Christ sake, Liam, tá sé lámáil sa dúis of sús. Robbie, má tos, all right? Wel, wyt ti'n ti'n sos fosed, ciac a beth tu era? Ní lóda. Dod chwain na bhés a Germanata. O, Bernie, wach tu liam wyt ti rabi? Yeah, tá. Ciach ei wyt che? Ceach a bhúil se? Tá sé mar a bhí sé riamh agus mar a bhés go brach. Hyn mae grwch me let sa hana nach liawrlan o tan hain. Brianna, ma tu gyda magazine, cani, nhw ffogad i ei. Ni lian na nilig ar rwyd i chanach tŵr, tys ffogad lordach o diawdog i iawn. She's been a crack in to go in that man. Tuaird a rá hain. Cwrs dy mer o gyn sy'n i hira, ni ra gwaith i fech o grona leis. Mis a grána leis. Níor tú hain gefáil súil sin. Na byd liach a habar yn sy'n chalín. No beth i go georg me ha cartlet dain. Liam! Brianna, fan Liam. Hallo, Liam. Wel i hira, ciach wta sy'n yw. Bhí léint níos fórám. Nas tu gystal blwys gyda'r chalach yn y fwy. Is dy fedel. Oi, dad. Bernie, skidsteach ma van. Just immer leat, Liam. Maar nu mag een door snoskens. Pe toch al reisig de streepach. Bernie, skidsteach ma mino ma cholle horta, all right? Mína toch al hoort gaan. Dierach maar in toe gaan, ba? Agus a gred a gra imni armsa foot. Cap a gra timpish heis tarlochits nor de kins. Agus ar lach o mór a seal Evan. Tá bránum, Bernie. Ach, ní higgum kifá toch crosta sin. I mean, tus fi agor cholort hart adrin. Ja, wel ta meichin fear. Brianna, rud a sár gan íana is na bogad ai. Boga ai. Well, yeah. I mean, we heard the tainer céanlí in the freshen. Na bioch himni bert, be mission seaga Evan a goni. Ní mis gerver mar ahar maige. Ma. Liam, ta tosa da chreti. Wut a go to cho mamar agus a vitu mar chéle. Agus sin ganwa. Nish, show you Homer lapping. Show Homer Dylan. Sinní Carmel, na bí? Se, sinní Mammy Dylan. Tá sí... Bhí sí go hálan. Bhí.
chuile bhealach. Agus tá mé géirí chinú go mé dhéos ag Dylan ce chun maichas có gráhar a bhí sa bhí bháis. Is ní dóile go éon deacrachtaíad ara thuirsta Dylan agus bheith ag obair ag an nám céine. Aine bheith mar dhealar flexitime. Bhín séisna ag gréisiir an é an Thomas Moore hín obair a déana agamsa. A céir faoina léanta nuair a catú bheith ag obair imethe ar fearn le cacha mé léanta mar sin an. Bhfuil éon córas takeíocht agat? Tita car lá a háin núna minn sír lené fiochas sús an gréiseach, tá cardide go thiúach ar a bhaicá i gásní mar sin. Ní hiad sin na cóirde céine bhíh tuairt aradó an ihe rá sé ar irí. Timpiste bhíon sin. Hid san bhena bhí tuairt aragó na chaló. Bhí an doras ar oscail. Tá am scéile lig Ginnis Dahart go mé. Gin seo ar nócha. Well, friú sláán sáháilte é ar ré nós ag dear an lé. Friú. Is duine ionta freigrach í síle ar énos. Éisteocht lána bheith nó do hála. Bhhailm castá lehí, ní miste leit. Bhí sé go buirh de dar a fón, tena gur timpiste gohach. Timpiste. Maig an mis éna hén timpiste bheith an. Bhí sé héana agus an fancy woman tí a gine réir. Tá mí mis amach nuair maidin. Tá fecin iad, ní bheith neart am ar an rud a dhéanam. Bear ní bhhart? Agus céirt bhí Vanessa bhocht. Cé bud a dé? Tá Robbie spréachtalum, mar gra mé ag lurg féacha ó Eileen don heicní. Na tá san close. Well, bhí éoní bag gin se chumsa go bhéad a bhreala an teachta de thugain. Seachtlan léineo, bhfuil ceirta? Tá an ceirtad farir. Léana le a glog. Bhfuil tá badí ar gáráis. Ní bhéit go mar féidir isteach le mardal nóháil mar sinna mé. Aníit ne sníana. Caile, kam an lámór cheúra. Le stail, tíine ar ngáile béidirach seoníí. Bhfuil sa bhreála mai caitríanach canna láirta cóháir san ardlána tróna se. It a bhreala? Tá sam go béach is té sínta chu sin nach chuoi mé ríspéidir. Tá branar mar chaitríanach dína mai dí chin teile. Dit an níon le. Á sé legal stuff a bhééis an nach chaitríanach. Sin chuoi mé thuh féidirpa. Agus sin nó le, an gaithe stad a gháil fásta. Rudí heha me híal bonus ciom. Níon bheith an bre híle fáil sa larmadán sin méid. Tá mar seaart é má agus móí am aiste a gceart. PMT tart, mas éon rud é, tá a thumí húbnach sin. Tá go bogé. Flúg sig, me tá má gompar paiste Harry bhil hafí má de cóbal. Tá sé róliú le panic fós, creds mé, fi mé héin an. Siúr nach bhfuil an pil beag nach céad fin géid sáhailte. Is ná rúsá tú cruiscíní. A stad me stalach an fall nebrisis le sin, de her am a bhrú fála, gus dalas na rodéile sin, bhil tí tíanta frost, bin de asar a gomsa lá sin na dála. Ní creid mé seo híle. Ar thuúla tú trachttar safe sex, ná bak bheith gompar céir fao AIDS. Tá tú dá creite. Tá tú soach sean le cíle bheith. Tá se go mé go minte de bhí táis mar fáin. Sanni mé chuní si tó. No clusí daddy yna. Donig Bernie is fós. Níor tháinig líam, agus úlas na a gí gas a bhí nach chuide, Tá heap go níocharín sin chunú sé grétar. Mas tú sé dá ráitú. Ce a tháinig catrí líam. Cén fábhairt se be treidir écha. Brenna, idir mé héanagus Bernie sin, oké? Right. Treid na má múil, nach chulas am go maithe, nach chulas a téanana mráidí, am ní hen scéal ceanna bheith sacha bhaid maidir go tanúna. Tá sé húsan sin le héon lehanachs. Níag sí me seúis scrad as lob. Tá sí all right. Tá depression se caiitina sé gohhaach. Brianna, más rud a thuúla simlis chuid tu mis tú ar báil níla cemtá am hain. Tás a go má deidú tíochtta cuairtaigh má a bhéh, réir? Gur má déideach ní am go leor sin is. Tá tú deanna nemocha imí fúlaí am tá ben é tá. Seach ní cheachach sí fácinn sin le héanaite. Ce a go le héana fanna hí réile an í mar sin? Chamis fe géis seaafú sin. Ó mu sé féidir. Éis le lé mín bochta créatúr. Nach chuil gáinna chuíimrí ar sin spríláid gon tosa bheith dína mugus na mádra iad. Rinne mé rud a gúirtúach ní arna sé bhá. Se, bhrú méid an knappa sin ach níl sé déana bhéon bhá tá sé fós luchtach. Nach digan tú gom nach bhfuil méid ag créile faoi láthair, just Jane é. Hello, ready to pop the rest of the room?
Se tá 5 na technú legan. Cíd sa tóca me teachtracht. Ja? Oké. Gur magad soch léach. Slán. Tá bailach sibíalta le déile le duine Jon. Is tas an sanola ar sivílach spare me. No bil iach sarcastic Jon. Tá mi sé ma vili í le cabú lats an seo. Spare me. Ní mis is cúis a 5 technúla. Tarsteach. Iirtas ba? Tá irtas agam. An tas is síle? No, ní mé. Actually, tá síle sa café. Cool can se ba? Sin é, agus aberléig bhfuil si testal go géir an seo. É mis buitaí a bhileach si ar a chuid ebre. Bhí tú chódra hún sa Siobhan sin, céidir ní siart sa riamh? Na gairt me aon rud lei nach nearí méile síle go ddíireach nuair a echas mé. Ó, tá atmosfér iontoch ebre hart an seo. Well, muna bhfuil tú ná é cheasa. Yeah, tá sé ceart an is. Sin é. Gur a maithagad, nuair le nós sinna mí ar fad. Darren, fuck tú eisiau? Céirt. Fógan se fi chuir sa banistíochta. How to improve your skills as a manager. Spálam. Mae'n sian spéisial. Well, Liam, na chuúta dígursach na hablam go tíochtteach gobar de lás éir? Ó, well, cuairta Vanessa bhí me ceap méid amach sin seo. No, ní sin seo. A chhála go tusan seo. Brenner se. Cuair sa banistíochta chunig Louise Vapor. All right, yeah. Nach sí me dan? Cínte heastach se bhhaimach. Gur mína mád. Tá si Louise chunig, ha? Ó, gur mád, Louise. Sochta Spáintein. Na habre. Well, play me le tríiste. Cam sin mocht canna Jeffrey, right? Slán. Darren, nach bheitn se héan an chuir sa sin éanach má. Ní steirní bhéidir, Louise. Ní éit go bhirrta go bhéh mí a lá chéna. Go me leiscéil, síle, na? Sé, Mary Rabbit an Tybrí sóisialta. Ó, go leiscéil. Túlig bant tainna bhas an lá. Ja, wel, fartuar me rol de ra me go larley. Ní bheith muid bhád, ní le má cúpla ceist. Di gná chuann gléochart le cunne dhéanamh, ach ó hála mé bheith an seohanne tá méid tapú mo dhéis. Dúrú le me an radio go mecht chuin seo. Hastíh am cúpla ceist a chuart faoi Tom ó Docherty agus Dylan, tá méid pléilo. Leonard? Janet who babysitting the Dylan. Agus bhí tosa an ihe rá sé ar Erie. Yeah, bhí. Agus is arm sa lig a bhíon locht. I mean, hí me sem mar tar san na hisna agus heit má hála, har a locht a bír Tom. Wat that Tom man na déisna agus cíálta agus haan se rud a bí gáirtá Dylan cibí. Well, binne méid a bhí weim. Gur má go das láhairtlam. Right, well. Slán. So? Mae'n ni dic yn mwyn yn ydych. Cymal y hart agos Tom ac Olai na bom. Hey! Good. Come on, Lord. Oh, sorry, Liam. Cai fes y Lord la Tom gypraen. Cai mama. Sís. Cai ta wyrts. This is the favour more in Euromort. Waan to la Bernie nocht. Cén fá? Ní félim tá rachs overleis agus ní félim fan rís gan dochtú. Le tosa ligan macar an raz, no thanks. Brandon Vanessa, tá sé seo charíre. Bhí rá beagam lei agus ní scris neclis nóras an lei. Yeah, for she mock for the fancy woman is like. Brandon Vanessa, is cumran go cheapan tú fumsa. Charíre, ach catúir seo dhéanana. Cén fágan dhéana an rudar bit ditsa? Ní chumsa é is go Bernie. Muis de hell oversna. Oh, má tá sé ó serious sin. Agus rud bháin, ligur teangar de cuat tá tú nábla go mischa an áráis. Gur míle mád. Fámid tú snícal? Oh, Louise, tá bronar me cheap me gur mac a bhíon. Mac? Sre bra leis na fér ba? Oh, tá sé domach hart sed. Je gútam an hart seasta. Gus mé sin tá máda in í. Tá cráte go mrta go. Mas mí of IDS ar fád. IDS? Ná bíoch seafoid beth. You're the hormone, seo go sabal o díis. An o bwychiac am eich sam go mahai. Le da cholam ar ysmeni cilet. Lans was yn notching go beosol ydy can yn ystech sgyr sa. As go lís a chum. Sa fásach nó nar vinstanna chu an millánart goáid nar nach tú do ceanta.
Hi, Tom. Híle, ce chunta? An tabú. Céirt? An tabú sóisialt. Céirt fúfaí? Ó cheiste sí má nniu fud a dearan agus níhir má babysitter agus de se dhéirí. Agus sos má garí tú na se marall arms. Ben chud a thuirt ceart a híle. Tíigi sí go daoine déanam muid ar fad. Ní bheith sí sa job sin man bhfuil sí rééis an tú tuiscinach. Na hiiglann an chlága chuir siar a rémó. Bergún bheith dochas a foioi. A Tom tar an te dal an pasta. Dar land sí se happy, ma hen agus Vanessa tí gá fine. Ní hílam gur sean an presailte. Híle. Tinta me som sugur sí land al new Tom. I mean, the five of the parts of the my hand gom sa na hoi, agus Vanessa just to get spend my ar adam. Tá brón. Oh, Sarah stand through. Tá mé prasa a hanrod no. Níl tú déanana práise déanúd. Brenna, bú gí láshfuoi? No, I'm just a little bit. It's all right. See you. You can remember all the broch, Robbie. Join the club. I mean, told Bernie, right? She get her a post. I need she get her a post. I mean, it's fair shame, am I right? Well, what's there to hang? We Belgen begon gewit ook gan in leeg zo hoort. Níl. Dúirt me go níanaine agus is mór an áide go má. Níor me súlas chuirbin á ríd. Ní bhhaile mu sé chaid. We má tá se go táchtach sin catréanna. What's like a hína bhelce? Frá am hína chluisteil. Sets begon gewit bhil cóhall níocht let. Mu se chaid sína bhfuil a ge híach bheit sé leadránach chun is ag duine nach tícacha. Éon bhealach ní teascailte go fóbal. Man you're stop sin siríomh. Na se chaid sína Tá mé cinnte go beth casíd gur tú brown dáfá. Right, you're my deach le bheith. Na fá. Brenna, caiimid tasí ar a speech na nach mar a dasú ní bheith sé críochnaí á. Ach, fanú hén mas mána. No túr me. Right, féidir híocht seach le nightcap so. Ní agus tó. Nis ní féidir an cuinúir rud níos deis. Ach, tábarlit. Right. You should have done it to me, Louise? Sos coga. Can I, Sean? Bhí mar caiint le daran ar ball agus bhil déantí mar gneanna anna bhanistóir. Tás go grid me hen túta méile na áilt. All is fair and love and more. Well, bhhaim bhéit me sin ar fad a chuirtaí bhéirdain agus tás go obalinn chéile. Trús. All right, Michelle. Right. Slán. You'll love him up to the fairest slides of the gurney, huh? Oh, beer there, Liam. Be cormach lei. Chance one straight hard fast. I begin me bird. Mission on the Louise. Cén sais únseach me. Elíns ce go lí mar tú I ríist agus I ríist eile. Táiríonn si dún ar fad. Fécarms agus Andy. Ja, bhfuil ar a leid níor tú pósta leis, gus níor a gasúrad leis. Vanessa, éirim cho, just cho gortaí. Dúil meisteach an sin le níon seach go líam go raibh chéad écail fáte gevan. Agus bhí sin sin all over an... Is cum leis sa dálfón. Bhíg sé mar ceacht a bhirní. Ná bach leis níos mó. Seans go te fér rud a deirtar gur 6 gáil a ran grá. Tits don grá leis a duine liginn sí sa ríiste eile thu. Frigiad. Tá sí dar fad mar chéile. No, ní heapan go bhfuil. Tá fir maithe man sin. Just níor bhaim siríomh líam. Slímador. Smór an únseach ma. Fálam de cheacht a bhirní. Fá ré leis. Ní sam min ná. Ní sam bhfuil misnach am, Vanessa. Tá bhirní. Tuí tú slánas. Féchar an méid a tháinig tú tríd nuirí. Agus níl tú búilte fós.